ka Al Hilal kadai ban penyo yakine lada ki kwah ban soyanga Cristiano Ronaldo kuble ya pi ke parlo bistanat ban sengap yakne ka kubor sport ha ka channel ki telong kubor clear tu ba Cristiano Ronaldo ulia tu aka Al Hilal baki don kam ban soyo kapten jong klub Manchester United Bruno Fernandes bat ukush barim jong ka Italy insagi lada ki kwah yau baun pyniasoh shua ka FIFA Club World Cup utai ukluriale kai jong ka Portugal ulayeno ya ka klub Manchester United haka jing yakan haka bakut jong snam arja arpuar haka bau Erik ten Hag ulai lat ya ban mino bat ban pyniasoh bat ka kunhun yale kai jong Saudi Arabia ka Al Nassr Cristiano Ronaldo ulele kai Arsin haka Old Trafford haka bau la klalong urang le kai ba ponam haka pertai hapo ka jingalam jong Sir Alex Ferguson hapdeng usnam arjar lai bat arjar khandai shua ba unan phai biang shaka club ha ubnai Agos jong snam arjar arwe ka jingle kai ka ba ar jong Cristiano Ronaldo bat ka club Manchester United kalakut no da ka jing sausi hadin ka jingbom ya smutu jingmut bat ukush jong ka club Erik ten Hag ha ka bala penlong ya Cristiano Ronaldo ban leit pyniasoh shaki wei pa ki club bat mai Cristiano Ronaldo ubdai urang le kai buwan hakardan ka basaw ha ka thup jong ki rang le kai ba ponam tam ha ka pertai hadin Lionel Messi upile bat Diego Maradona Cristiano Ronaldo ubreiru urang lekai barim jong ka klub Manchester United bat ka klub Real Madrid ulio ban tep adu arfsan kol haki laipaut li ki jinglekai jong ka Saudi Pro League menta ka samoy na ka klub Al Nassr Cristiano Ronaldo ulio ban tep kol hajan man la ka jinglekai bat ka klub Al Nassr handre ka klub jongu kala job tang ya ka Arab Club Champions Cup hosnem arja arfly wala uni urang lekai bapau jong ka Portugal ulio ban tep adu kandai li ki kol naki chispa kat wait li ki jinglekai nadu ba ulai ban pyniasoh shakane ka klub na Saudi Arabia Cristiano Ronaldo ula pau bol aidak ba un mino na klub Al Nassr haka jingtho aki social media haka basdang jongkane ka tayaw namar bo lakam bakalan nong jong ka bamta kala kut nong tho kubor jong ka foot mercato santi auna ula kam haka sngi thoding baka Al Nassr kam shom la poi shaka jingmanjur ka bapura ban penne biang ya Cristiano Ronaldo haka kanhun ya lekai jong ka Saudi Pro League handrai unong tho kubor Grammy Bailey ulia tu haka United in focus baka Al Hilal kabaya kun persya ya ka klub Al Nassr ha Saudi Pro League menta kala shim khiabha nakamta ban yoso ya Cristiano Ronaldo handrai uneu ranglikai ka Portugal uban jur baki dai ban soishua ya kapten jong ka klub Manchester United Bruno Fernandes bat ya kush barim jong ka Italy insagi Bailey haka kruwo jong ulong ka Al Hilal kalai na kamta kane insagi Ronaldo bat menta kadai ka bahatam lada kiyo ban soy ya ne ranglikai jong ka English Premier League Bruno Fernandes Bailey haka kruwo jong ulong susu layatu yanga ba Cristiano Ronaldo ulong ya ka Al Hilal banyo ya Bruno Fernandes bat insagi kadon ka jingai ka basisha bat kalong ka bakordor haka football jong ka Saudi lada kila ban yo soy ya Bruno Fernandes bat yo insagi onga kerwo jong Bailey haka kerwo ka jong ulong ru baki dai ban terwa ya Bruno Fernandes dakador ka bahe kampalat ban yo Ronaldo bat Benzema Bailey ule aturu baka klub Al Hilal kam juplut bun pisa nakapta ban tit ya kirang lekai handrai kadai ka sin ka beningkong yaka ban pelut hadu kendai po million euro nakamta ban tit yo Neymar handrai ki kloiru lese ban siu hadu chispa million euro nakamta Bruno Fernandes ki telong kubor kiliaturu baka klub Al Hilal kalabu khmat e yakatong ban soy ya Muhammad Salah hakne ka ayom liur ka bamanta handrai lese lengba ka jingong Cristiano Ronaldo ka Al Hilal kala lese ban soy ya Bruno Fernandes ka Al Hilal kala penpauru baka kwah ban job yaka FIFA Club World Cup kaban sas dangno sian haune ubnai balada ka klub Al Hilal kalaban soy insagi Ronaldo bat Bruno Fernandes ka Al Hilal kalaban poilese syakata katong ki telong kubor kiliatu baka klub Manchester United kalawong ba Bruno Fernandes unommi naka klub handrai daka song pisa kabahe kabalong chispa million euro kandom la ban kentaj ya Bruno Fernandes ban leit pyniasoh syaka klub Al Hilal wat hakane ka arta namar kamlong ka bakongsan ya hadu kata-kata te parlok ngin sepek hato ka klub Al Hilal kan kongu nem ya ka jing ai jingmut jong Cristiano Ronaldo banwan ra ya Bruno Fernandes bat kumju ya kush barim jong ka Italy insagi dakaba beno ya kush ba menta jong ka klub Al Hilal Jorge Jesus te parlok tang kine ki kubor ngangai ba pila sengautu ngin sai kendu hakwai pat ka video kublai shibun